Inumpisane kareng DOH Hospital King Manila, Inpatient Appointment System o PAS. Nung rin, malyari lang makapagpa-schedule ng outpatient service gamit ang cellphone. Aileen Balita. Pesinayan ng Department of Health o DOH Inpatient Appointment System o PAS. Meto nga digital platform na layo nga pabilis at mas maging malagwaing pa mag-access para king outpatient services karang pampublikong ospital at health centers. Kapamilataning PAS, malyari nang makapagpa-schedule ng consultation o check-up gamit mo ing cellphone at yan na kailangan pang pumilang mas maranon kareng pasilidad. Agpangking DOH, partiyeng PAS ning mas malawak ka digital strategy alayong gawa na mas episyente ing serbisyong medikal. Agpangnamo rin king mandato o utos ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kabilang keti reng inisyatiba kalupaning telemedicine at electronic medical records ay numpisan ninyang pandemya banga pa sa tinging access king medical services. Asahan niyang makasaw pimpas king pang mag-decongest dareng hospital at mamye mas masalese organisadong karanasan kareng pasyente mabilog ka bansa. Samantala, inumpisan niya yung programa kareng mani mo ng DOH Hospitals King Manila. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.